bana duda di muka rumah. Sang penyelamat nyelon dah sih. Bang. Apa lang? Bang, sono dah bang. Sikola duk lo. Tak usah lah cik mani-mani lagi lah lang. Dali abang ko sikit jantung dah ang. Pulang dah. Tua sama dah ang. Alah, yalah minum. Pulang dah bang. Pakailah. Apa sih gua le? Dah guys. Benda deh. Ya. Di tempat biasa tak. Jadi sah. Woi. Ini kok kesayangan dan mah Kunci lah. di tempat biasa. Dari situ bang. Woi, salam sudah deh. Kurang utang mah pijak lo. Salam sudah. Kurang utang salam sudah nek lo. Lalu deh. Woi. Kok sayangan udah lo. Aku sih tak mau udah lah. Dia udah kan. Ada kunci ni dalam tai juga dah ya. Buik Kasma. Oh jadi ku masalahnya bononda bocor. Patutlah eloknya nyolang kawak sekikik sakoyeng ni nyo. Kawak deh. Dah, bonda bocor jagin kawak patutlah elok dah kawaknya deh ya.